Posljednjih nedelja svedoci smo naglog pooštravanja retorike oko Irana. Američka mornarica i vazdušne snage gomilaju se u regionu. Sankcije daju vidljive rezultate, a iz same zemlje stižu snimci masovnih demonstracija. Inflacija izjeda svakodnevni život, valuta slabi, a vlast sve češće odgovara brutalnom silom. Iran danas deluje izolovanije nego ikada. Njegov regionalni uticaj se suzio, stari narativi više ne mobilišu društvo, a čak i u zemljama koje su decenijama bile skeptične prema zapadu, Iran se sve češće ne posmatra kao simbol otpora, već kao zatvoren sistem zarobljen u sopstvenim dogmama. Važno je odmah razjasniti jednu stvar. Iran nije doveden na ivicu sloma zbog diktature, niti zbog kršenja ljudskih prava, pa čak ni zbog finansiranja raznih oružanih grupa. Kada bi to bili presudni kriterijumi, na listi prioriteta ispred Irana bi se našle desetine drugih zemalja. Autoritarni režimi, represija i selektivna upotreba sile sami po sebi nisu razlog zbog kojeg se jedna država dovodi na ivicu egzistencijalnog obračuna. Iran je u opasnosti iz sasvim drugog razloga. Njegov režim je od samog početka koncipiran na rigidnoj, ideološki zatvorenoj i duboko kontradiktornoj doktrini. To nije ideologija koja pokušava da balansira između principa i realnosti, već ideologija koja realnost doživljava kao privremenu smetnju koju treba ignorisati ili silom savladati. Ideologija Islamske republike Iran utemeljena je na podjeli svijeta na dva nepomirljiva tabora, front potlačenih i front arogantnih. U toj shemi Sjedinjene države se definišu kao veliki satana, a Izrael kao njegovo produženo oruđe na Bliskom istoku. Ta podjela nije metafora, već osnova političkog delovanja režima. Ona ne zavisi od konkretnih poteza Vašingtona ili Tel Aviva, niti od promjena u regionalnim odnosima, već ima karakter dogme. Izrael nije posmatran kao država sa interesima, već kao ontološki neprijatelj čije postojanje samo po sebi predstavlja nepravdu. Iran ne reaguje na realne okolnosti, već pokušava da realnost prilagodi unapred zadatom narativu o večnom sukobu. Ta ideološka konstrukcija imala je određenu logiku 1979. godine. Iran je tada izlazio iz dugog perioda monarhističke diktature, koja je bila čvrsto vezana za Sjedinjene države. Šahov režim je doživljavan kao produžena ruka zapada, a iransko društvo kao potčinjeno, poniženo i lišeno suvereniteta. Glavni ideološki protivnik zapada i Izraela u arapskom svetu nije bio religijski, već sekularni arapski nacionalizam. Naserizam u Egiptu, Bas u Siriji i Iraku, PLO u Palestini. Svi su oni delovali u okvirima nacionalne države, a ne vjerskog fanatizma. Međutim, taj arapski nacionalizam je vremenom slomljen. Na njegovom mestu pojavljuje se sunitski islamizam kao dominantna ideologija masa. To je kvalitativno drugačiji fenomen, transnacionalan, duboko sektaški i otvoreno neprijateljski prema šitima i drugim manjinama. Iran, međutim, nikada nije prilagodio svoju ideologiju toj ključnoj promjeni. Realnost je danas jednostavna, ali se uporno zamagljuje. Izrael danas nije egzistencijalna pretnja Iranu, čak se ni ne graniče. Izrael nema politiku uništenja Irana. Jevreji ne uče decu da Iran nema pravo da postoji i vlast ne gradi identitet oko ideje nestanka Irana. Međutim, u iranskoj teokratiji se decenijama sanja svet bez Izraela. Ta ideja nije marginalna, nije ekstrem, nije obskurna. Ona je deo zvanične politike, propagande identiteta režima. Zbog nje se trpe sankcije, siromaštvo i izolacija. U izraelskim školama se uči istorija i bezbednost u kontekstu šita. Ko su, gde žive, kako razmišljaju, koje su im razlike u odnosu na sunite i zašto region u kojem postoje zahteva stalnu opreznost. Šiti se ne predstavljaju kao otpadnici, ne kao biološka ili teološka greška,
već kao politički i vjerski akter sa kojim se živi u realnosti konflikta. Međutim, u nekim drugim školama danas se uči nešto sasvim drugo. Ne uči se kako da se živi pored drugih, već kako da se objasni zašto drugi nemaju pravo da postoje. Šiti se tu ne posmatraju kao drugačija grana islama, već kao otpadnici. Njihova vera se ne smatra pogrešnom, već zločinačkom. Njihovo postojanje ne izaziva neslaganje, već potrebu za uklanjanjem. I tu se ne staje. Taj obrazac je pokretan. Nekad su to Jevreji, nekad Šiti, nekad Kurdi, nekad hrišćani, nekad sekularni suniti, nekad jezidi. Imena se menjaju, ali rečenice ostaju iste. Uvek je neko proglašen suvišnim. Uvek se nekome osporava pravo na život. Uvek se nađe neko teološko opravdanje za nasilje. Zato današnji prizori sadističkih pokolja nad Kurdima iz Sirije nisu nikakvo iznenađenje. To je nastavak istog procesa. I tu dolazimo do jednog od najvećih tabua današnje geopolitike. Stvarne prirode čestih ratova na Bliskom istoku. U njima se stalno govori kao o reakciji na Zapad, Izrael, NATO ili kolonijalizam. Mnogo ređe se govori o onome što se dešava iznutra, o ideologijama koje same proizvode neprijatelji i stalno traže nove mete. Iranska teokratija je dobar primjer te kontradikcije. Izgrađena je oko neprijatelja koji Iranu realno ne preti, dok se istovremeno zatvaraju oči pred obrazcem nasilja koji razara region. U tome iranski režim istrajava decenijama i posljedice tog izbora danas su očigledne. Realni neprijatelj nije Izrael. Realni neprijatelj je ideologija koja dehumanizuje i proizvodi unutrašnje mete i države koje svesno koriste kao alat. Pričamo o sunitskom islamizmu. Koliko god se iranski mediji trudili da dokažu da Zapad, CIA, Mossad i zli cionisti stoji iza masovnog stradanja muslimana, realnost na terenu govori nešto sasvim drugo. Danas u Siriji pokolje nad Kurdima ne slave jevrejski mediji, već arapski i turski. Na zločine nad Alavitima i Druzima ne postiču državni izraelski mediji, već Al-Hadad, Al-Arabija, Al-Džazira i čitav niz regionalnih sunitskih platformi koje te zločine opravdavaju ili otvoreno slave. Šite u Siriji, Saudijskoj Arabiji i Iraku ne ubijaju jevrejske milicije, već sunitske islamističke grupe koje šite nazivaju otpadnicima i legitimnim metama. Isti obrazac se još brutalnije vidi u Jemenu. Tamo već godinama traje jedan od najstrašnijih ratova savremenog sveta. Milioni ljudi su izloženi gladi, bolestima i bombardovanju, a ogromna većina žrtava pripada šiitskom stanovništvu. Jemen ne razaraju izraelske bombe, već koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, uz logističku i političku podršku zapadnih sila. Šiti se u Jemenu ne ubijaju zato što su cionisti, već zato što su šiti. Ipak, taj rat nikada nema težinu Palestine u medijima regiona, niti izaziva masovne demonstracije. Slična situacija postoji u Iraku, gde su šiitske zajednice godinama bile meta bombaša, masovnih ubistva i terora sunitskih ekstremista. U Pakistanu i Afganistanu šiitske džamije se dižu u vazduh. U Nigeriji šiitski muslimani se progone i ubijaju. U Bahreinu se šiitska većina sistematski, politički i društveno potiskuje. Ni genocid nad jezidima o kome smo pričali nije počinio Izrael, već sunitski islamisti. U svim tim slučajevima obrazac je isti. Nasilje dolazi iz sunitskog ekstremizma, a mete su šiti i druge verske manjine, uključujući i sekularne sunite. Terorističke organizacije poput ISIS-a, Al-Kaide i Nusre nisu nastale kao izraelski projekti. Njihova ideologija, novac i logistika dolaze pre svega iz zalivskih monarhija i Turske. I ono što ovu priču čini još mračnijom jeste činjenica da je to ideologija koju Zapad može da instrumentalizuje beskonačno. Obrazac je uvek isti. Kada su manjina, predstavljaju se kao potlačeni vernici,
kao žrtve koje moraju džihad protiv tiranije. Kada su većina, tada više ne govore o slobodi, već o celovitoj državi i u praksi kreću da istrebljuju manjine. Kada vlast nije sunitska, bore se protiv bezbožnika. Kada vlast jeste sunitska, onda ta vlast odjednom nije dovoljno islamska. Uvek postoji sljedeća meta, sljedeći neprijatelj, sljedeći rat. Jedina konstanta je fanatizam koji se može upaliti kad god zatreba. Ali da budemo jasni, problem nije samo zapad. Pravi užas je nešto drugo. Da postoje muslimanske države koje svesno hrane, štite i koriste glavoseče koji kolju u ime islama. Da se ljudi kidnapuju i ubijaju, žene prodaju kao roblje, deca odvode, manjine istrebljuju, a sve to uz priču o veri, o džihadu, o pobedi islama. To je ono što razara ceo region. CIA može da manipuliše, Mossad može da igra igre, NATO može da bombarduje, ali niko od njih ne može da izmisli ideologiju koja sa religijskim oduševljenjem kolje komšije. To dolazi iznutra. Drugim rečima, glavni krvavi obrasci na Bliskom istoku ne nastaju na relaciji islam-zapad, već unutar samog muslimanskog sveta. I to je činjenica koju svi uporno odbijaju da priznaju, uključujući i iranski režim. Upravo ovdje dolazimo do ključnog problema iranskog režima. Uprkos iskustvu, ratovima, sankcijama i očiglednim obrascima nasilja u muslimanskom svetu, vlast u Teheranu uporno odbija da prilagodi sopstvenu ideologiju činjenicama 21. veka. Umjesto analize realnih pretnji, ona se drži jedne fiksne slike sveta, u kojoj je Izrael apsolutno zlo, a svi ostali problemi samo posljedica te cionističke zavere. Ta ideološka rigidnost nije slučajna greška, već temelj sistema. Priznati drugačiju realnost značilo bi priznati da je čitava konstrukcija neprijatelja bila pogrešna. Zbog toga iranski mediji, institucije i politički vrh gotovo nikada ne registruju stradanja koja ne mogu da se uklope u narativ takozvane islamske solidarnosti. Pokolji nad manjinama, etničko čišćenje, verski progon i sistematsko nasilje bivaju ili prećutani ili objašnjeni kao spoljašnje manipulacije, bez stvarne analize ko, gde i zašto ubija. Ideologija time prestaje da bude sredstvo razumevanja sveta i postaje filter koji briše činjenice. U takvom sistemu, istina nije ono što se dešava, već ono što ideologija dozvoljava da se vidi. Vremenom je Palestina u iranskoj ideologiji prestala da bude političko pitanje, a postala zamena za sve ostalo. Umjesto da se režim bavi stvarnim problemima Irana, ekonomijom, sankcijama i budućnošću naroda, Palestina je pretvorena u glavni smisao postojanja sistema. Kao da bez nje režim ne zna zašto postoji. Godinama Iran troši političku energiju, novac i živote na sukob koji nema direktne veze sa opstankom zemlje. Dok se narod suočava sa inflacijom, nezaposlenošću i izolacijom, režim ponavlja istu mantru: Palestina, otpor, cionizam. Još veći apsurd je što se Iran zbog Palestine sukobio sa Zapadom, dok sunitske zemlje koje otvoreno sarađuju sa Izraelom prolaze bez ikakve kazne. Saudijska Arabija, Katar, Turska, američke baze, saradnja sa Tel Avivom, tišina o Palestini u praksi, a Iran plaća cenu, i to ogromnu. Dok je Teheran fokusiran na Izrael kao apstraktnog, udaljenog neprijatelja, Izrael se vrlo konkretno instalira u šiitskom Azerbejdžanu. Uz punu podršku Turske, izraelske bezbednosne i obaveštajne strukture dobile su uporište tik uz iransku granicu. Isti taj savez je učestvovao u etničkom čišćenju Jermena iz Nagornog Karabaha, uz izraelsko naoružavanje Bakua i tursku političku i vojnu zaštitu. Istovremeno, azerbejdžanski energenti nesmetano teku preko Turske ka Izraelu za vreme rata u Gazi, bez sankcija, bez prekida, bez ikakvih posljedica. Paralelno s tim, turski mediji i politički vrh svakodnevno plasiraju potpuno drugačiju sliku, retorika o Palestini i osude Izraela. Drugim rečima,
dok Iran vodi ideološki rat sa Izraelom zbog Palestine. Izrael i njegovi regionalni saveznici ulaze Iranu iza leđa, ekonomski, bezbednosno i strateški. To nije samo geopolitički poraz, to je dokaz potpune promašenosti prioriteta. Najčistiji primjer tog apsurda je Hamas. Iran decenijama pomaže Hamas, novcem, logistikom i političkim kišobranom. U iranskoj propagandi se Hamas predstavlja kao deo osovine otpora, kao saveznik u borbi protiv Izraela. Na početku sirijskog rata, Hamas je napustio Damask, distancirao se od Asada i stao uz sunitske islamiste. To nije bila pobuna za demokratiju, nego teren na kome su dominirali islamisti koji šite nazivaju otpadnicima. U praksi, Hamas je izabrao sunitski tabor, čak i po cenu razbijanja odnosa sa onima koji su ga godinama štitili. Još tragičnije, sektaška mržnja je u tom slučaju prevladala čak i nad sopstvenim interesima palestinske borbe. Pad Asada nije bio samo pad jednog režima. To je značilo izolaciju Hezbolaha, prekid ključne kopnene veze sa Libanom i faktički kraj realne operativne podrške Palestini. Drugim rečima, sunitski islamisti su, vođeni mržnjom prema šitima, bili spremni da unište jedini konkretni mehanizam pritiska na Izrael u regionu. Iran je izgubio Siriju, Hezbolah je gurnut u stratešku izolaciju, a palestinska stvar je ostala bez stvarnog oslonca. Sve to zato što je sektaški refleks bio jači od svake geopolitike. Nakon pada Asadovog režima, na vlast u Siriji je instaliran džihadista Ahmed al-Šara, dok su širom Damaska paljene šiitske džamije, a verske i etničke manjine izložene represiji i nasilju. Novi vladar nije slao poruke islamske solidarnosti, već vrlo jasne političke signale, naglašavajući da Izrael ne vidi kao primarnog neprijatelja i da nema interes za sukob sa njim. Suštinska poruka bila je jasna. Glavni protivnik nove Sirije nisu Izrael ili Zapad, već šiti i njihovi regionalni saveznici. U prilog ovoj poruci idu i potezi Izraela na terenu. U istom periodu izraelska vojska je brzo proširila vojno prisustvo na ključnim tačkama juga Sirije, uključujući planinu Hermon. Hermon nije simbolična, već strateška tačka. Ko kontroliše Hermon? Kontroliše nadzor nad južnom Sirijom, Libanom i severnim Izraelom, kao i vazdušni i obaveštajni prostor iznad Damaska. Time je Izrael faktički zatvorio geografski obruč oko delova Libana u kojima većinski žive šiti i presekao svaki realan pokušaj obnove šiitskog koridora kroz Siriju. Time je još jednom ogoljena realnost regiona. Dok Iran decenijama žrtvuje državu zbog Palestine, sunitski islamistički režimi i pokreti bez problema komuniciraju sa Izraelom, sve dok zajedno potiskuju šiitski uticaj. I tu se vidi suština problema. Iran ne ratuje samo protiv spoljnog neprijatelja. On ratuje i protiv realnosti, jer ona je jasna. Dok se Teheran žrtvuje zbog palestinskog simbola, mnogi od onih koje brani otvoreno učestvuju ili opravdavaju nasilje nad šiitima, koje nazivaju tekfirima ili otpadnicima. Jedan od zanimljivih primjera promašenosti iranske politike za naše gledaoce je Bosna. Iran je tokom rata u Bosni ulagao novac, logistiku i politički kapital u sukob u kome je unaprijed bilo jasno da nikakav dugoročni uticaj ne može ostvariti. Posleratni poredak Bosne bio je i ostao pod potpunom kontrolom Zapada. Iran je u tom ratu delovao vođen isključivo ideološkim impulsom, a ne realnom geopolitičkom procenom. Rezultat je bio nula. Bez političkog uticaja, bez saveznika, bez ikakvog strateškog dobitka. Još apsurdnije je to što je Iran u Bosni sarađivao sa CIA i sa zapadnim strukturama. I to u trenutku kada je već bio pod teškim američkim sankcijama. Drugim rečima, iranski poreski obveznici su finansirali rat u kome su se objektivno našli na istoj strani sa onima koji su ih istovremeno ekonomski gušili, politički izolovali i strateški okruživali. Sve to protiv Srba, naroda koji Iranu nije predstavljao nikakvu pretnju, niti je ikada učestvovao u progonima šita, sankcijama ili regionalnim pritiscima.
Ovaj potez se ni danas ne preispituje. Naprotiv, iranski zvanični narativ se dalje hvali učešćem u ratu u Bosni, a realnost je suprotna. Iran je potrošio novac i sarađivao sa velikim satanom, da bi na kraju dobio zemlju u kojoj nema nikakav uticaj, dok su sunitske strukture ostale duboko integrisane u zapadni bezbednosni sistem. To je isti obrazac kao sa Hamasom. Ideološka lojalnost bez ikakvog strateškog dobitka. Dovoljno je poslušati šta najistaknutiji javni vjerski propovednici u Bosni govore o šitima danas. Možete to i sami lako pretražiti kroz javne izjave i propovedi koje su dostupne u medijima i na internetu. U tim istupima šiti se često ne tretiraju kao druga grana islama, već kao sekta. Optužuju se da nadbožuju imame, da su skrenuli sa islama, da nisu pravi muslimani, a u ekstremnim formulacijama se praktično svrstavaju među tekfire. Takav diskurs jasno pokazuje da, uprkos emotivnim simpatijama dela naroda u Sarajevu prema Iranu, u verskom i društvenom smislu za Iran u Bosni ne postoji realan prostor. Iranska javnost je godinama sistematski dovođena do apsurda. Umjesto da se govori o realnoj i krvavoj mržnji koju su šiti izloženi, fokus se uporno prebacuje na Palestinu. Iranskoj javnosti se poručuje da je glavni neprijatelj Izrael, dok se istovremeno pravi da sunitski fanatizam ne predstavlja egzistencijalnu pretnju šiitskom svetu. Kao da su šiti dužni da ćute dok ih kolju, ali i da se bezuslovno mobilišu za palestinsku stvar. Rezultat je ideološki šizofrena situacija. Narod gleda kako se njihovi sunarodnici po veri ubijaju širom regiona, a režim im objašnjava da je to instrumentalizovano od zapada. Nasuprot tome, Palestina se prikazuje kao čisto, jednostavno pitanje dobra i zla, gde nema nijansi, gde se zahteva potpuna lojalnost. Time se ne samo izvrće realnost, već se i ponižava sopstvena zajednica. Poruka koja se šalje je brutalna. Šiitska krv je politički manje vredna od ideološkog narativa. Ovaj apsurd ima cenu. Kada ljudi shvate da se njihovi stvarni problemi i stradanja koriste samo kao fusnota, dok se energija troši na simboličke ratove, dolazi do otuđenja. Režim koji je nastao kao šiitska revolucija danas ne štiti čak ni šiitski svet, već ga instrumentalizuje za potrebe sunitske Palestine. Umjesto da jasno imenuje ko ubija šite i zašto, režim sve svodi na cionizam, kao univerzalno objašnjenje za svaki problem. Time ne samo da izbegava istinu, već se sopstveni narod gura u ideološku slepu ulicu. Za mlade Irance, to više nije borba za pravdu u Palestini, to je tuđa bitka. Važna stvar jeste i da Iran ima stvarno sekularno iskustvo, za razliku od mnogih sunitskih država u regionu. Zbog toga današnji mladi Iranci ne doživljavaju teokratiju kao povratak tradiciji, već kao istorijski prekid. Za njih islamistička ideologija nije identitet koji se organski razvio, već nametnuti projekat države. Zato palestinski narativ više ne mobiliše. On danas funkcioniše kao zvanična parola, a ne kao stvarno uverenje. Režim još uvijek raspolaže silom, ali je ostao bez priče u koju narod veruje. Iranska teokratija je ideološki iscrpljena. Ona više nema prostor za korekciju, niti mehanizam za priznavanje greške. Priznati da je Izrael pogrešno izabran kao centralni neprijatelj značilo bi priznati da je čitava konstrukcija sistema, od 1979. godine do danas, bila zasnovana na pogrešnoj pretpostavci. To nije politička korekcija, to je udar na samu osnovu režima. Zato povratka nema. U takvoj situaciji ostaje samo jedno: ići do kraja. Ne zato što je to racionalno, već zato što je to ideološki nužno. Režim koji ne može da se reformiše mora da se radikalizuje ili da nestane. Srednji put više ne postoji. To su shvatili i spoljašnji akteri. Izraelske službe su razumele da imaju posla sa sistemom koji ne ume da menja pravac, koji ne reaguje na realnost i koji ne zna da se zaustavi.
Upravo zato pritisak raste.